Polisi yo muri Kenya yatangaje ko abantu barenga 40 bapfuye nyuma yuko urugomero rusenyutse bitewe n'imvura nyinshi yateje imyuzure imaze guhitana abagera ku ijana ndetse yatumye itangira ry'amashuri ryigizwe inyuma. Abanyatogo babyukiye mu matora nyuma y'ivugururwa ry'itegeko nshinga, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko ryemerera umuryango wa Perezida Fole Nyansingbe kuguma ku butegetsi. Tugaruke muri Kenya, hatangiye inama y'abakuru b'ibihugu mpuzamahanga ibijyanye n'iterambere, aho gahunda yo gutanga inguzanyo no kwishyura ibihugu byo muri Afurika iza ku isonga. Abimukira bakomoka mu bihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara berekeza ku mugabane w'Uburayi banyuze mu nyanja Mediterane baheze muri Tunisia aho bisanze mu mirima y'imyelayo. Ikibazo cy'abimukira cyashyize Tunisia ku gitutu cy'ibihugu by'Uburayi by'umwihariko Ubutaliyani. Ku wa kane w'icyumweru gishize, Perezida wa Chad yiyamamarije mu majyepfo y'igihugu aho ubutegetsi bwe budashyigikiwe namba. Byitezwe ko azatsinda amatora nyuma y'uko abari bakomeye bari kuzahangana nawe bavanywe ku rutonde rw'abiyamamaza.